Sanibonani ngiyabingelela baba uMnguni umthandi wabantu engazalwa ngindoda kwasiphandle kwasikhona isehlelo lamadoda isehlelo lamanye amadoda ifrido labaphingisayo abathi sigashile kanti impopheki inyoni emnyama ekhanya ngamehlo bakanye ekungwini kwathi basimvulo kwela sematshani inyoni emnyama ekhanya ngamehlo inyoni amakhulu amabili elihamba phansi elihamba phezulu amakhosi ambathi izingwe thina zimbatha amafu yiyo-ke leyo ndoda leyo madoda amadala ekufuna umthandi wabantu yiyo le ndoda lena ibuyile manjena njengoba nje ngiphambile ngiyilena Emazweni ngiyolanda impande yobaba mkhulu yoba mina impande yokhokho ngiyolanda impande ethi abantu basuka le bezobusa la kithi sikhona izinyanga namhlanje ngibuyile ngizoyiqeda yonke lo nto ngizoyifeyilisa yonke lo nto leyo ngizoyichitha ngizothi wonke umuntu la akasondele siphile impilo efanele ngabe siyayiphila abantu bekusuka le bezothatha imali yethu bezodla umbuso wethu thina singayitholi so njalo-ke bakwethu cha angibonge imikhuleko nemithandazo yabantu akade besapota uhambo lwami akade besapota indlela yami uThixo ungenelelile ngahamba ngiphephile ngabuya ngiphephile nasekhaya imizi yami imindeni yami baphilile siyabonga kakhulu Jehova uwenzile umusa akanibusise uNkulunkulu ngakho konke izifiso ezinhle nemikhuleko emihle ngiyanithembisa ngithi izinto zikhona zitholakele izinto engatholakalanga nabantu labo kuthiwa impela sekushaya iminyaka ababathola abantwana ngithola 3 days kuphela udla lento bese ubona ukuthi ngenyanga elandelayo kuzokwenzakani ayizukwenza iminyaka izinto zonke bakwethe yikhona zempilo zentata ziyatholakala ningalibaleki nokusubscribe lapho-ke kwi-channel yenyanga udokotela uprofessor indoda okazalanga indoda kwasikhona siyanikeze le nto ukuthi-ke ngigobhoze nikwazi ukuthola konke okula ngaphakathi okuzongisiza isehlelo amanye amadoda ngibuyile nomhlumo masayeni induku yami engidle ngayo kakhulu ningisize ngayo kakhulu abantu engithi ngibuye nayo ngiyoqala phansi ngizobenzela abantu lento yenhlanhla bekwazi ukuthi baphile beye phambili Nkosi yomusa inibusise ningalibali umsombuluko nongcebo ngikhona kwi-channel Dr. Mnguni ngikhona uNkulunkulu akanenzele umusa anibusise ngiseGoli ngiyasebenza khona ngiba ngifikele khona izolo ngisuka le Emazweni ngizosebenza khona namhlanje ngigcina umsombuluko bese ngibuyele eThekwini la khona engithi-ke sengiyohlala phansi-ke bonke abantu-ke abafuna ukuzophahla nabafuna ukuzobingelela nabafuna ukuyothola izinto hhayi befike sikhona Nkosi yomusa inibusise amen.